Tena kalian jom ka senjuk jom kinong sencar sno to ka himana masal sensiap. Ila perkejing kemen habang yung jintip pa na kalian jom ka surkat kala pernah bahkan bibiang ya ka blog ka ka tanya jumi kata ka rimuliam si anak di blog. De nimi hagi misni bakaton ka jing hi bat ka jingbom suhun na kalian jong ikato gene bat kila pan paru pa na kalian jong inong susnom jong ka jong kila tadi hima na po jangam nong lang bat na po kahimang munsa ba kimhun ya ka jing mubun kli ya ka blog tina kalian jong ka senjuk jong senjasnom rengkat ka jong turu bat ka office jong siam kahimang munsa ngeliat song lang ini tinggalang bat ngila rai ba ngin pedang yang kena jing wanbu jung blok jung asukar yang kena blok tak ba kemen ngimdon kono ba jing wet ke jing wo bat ngimdon kono ke jing ujor tina kalian jung ini pedang bat ngimdon kono ke jing wet jing wo hari bat kena ke jing temu jung asukar ban pli ya blok ta kedai na kalian jung ini senjuk jung ini sensasno ko jung dengan himan monsal iko bat pensai hari day bat kena ke jing temu jung asukar ban pli ya ka sinar di blok bat kemai ka dong thai ka jumi to ha be dei bat ka jaka ni suthu da ka ba ki nong sensar ke jumi nong nikma ha ba pensai bat kunjung ki bos sensar jong ka was kesil ba ka jingpli ka blok menta ka dei tangga jingbu ma nong rim ka dei bat ken perlo ini tinggalang ka arko artrin jong bunai ban bu yu mau nungrim jong ka takasian ardi blok tenaga leng jungi hagi de berkejaka hadu mentang yang pat don kono ka jingwet ke jingwo bat isno ba loda ka sukar ka bu amno nuru pada ka de hapo ka ne ka dong ka thai ke jungi ideng bani hon ya kata ingin don kono ka jing ujo hagi de berkejaka ru dah hagi de bat ka jingwan rat yang sukar yang ne ka sin ardi blok bat mai ka dong ka thành cái jungi kan long cái jing kepu berkejing mentoy ya sibun ipai bang snong dong jong kan ka dong thai namar kumbang idon menta hapo ka hima ka jungi idon hatu sau di snong te kala penjan ya ki idon di snong kum snong kompaduli ke snong no para bangjeng bat ki snong ke serum te borok si kata kin hablai selusha maksudnya te kajing wanbu itu naga blok kan pensuk ya ki nongkit kam sinong ya ki balai jontam ha office jong blok ikene kajing wanpli ya blok kalau kajing terku kalau kajing mentoy nak ta jong sinong ha ki sengi bangwan